Ke People's Democratic Front ha ka arpau tarik unok pra ajar puar kalapan benar bekan penyang yakun dau ba Shamhok Garrett nakas nong nang ba West kubukur tong jongka ha ka election nomik mat saga yung dor ba tau ain ka jela Meghalaya na Raliang constituency House nam arjar pulai. Ha ka jingelang bala penlong ha pelau yung ba Shamhok lasaki ya ka jingwan tu kipat ba nong Krishan ha ka balaya don lang uba bantai dor lingdo umentri ka sarkar jela ubolong ru working president ka party uba James Ban Basayo Maj vice president kiri rang ba nagisnang ba prepare bat kiwe ha ka dingasi uba mundha nagisnang nang ba hi ubala pen kre bani ai rang ha ka election ka banwan ula Krishan no yo ba Shamhok Garrett da ka boong bo yo i ba ka thong jingjob ka don bat uba Shamhok Umamundhar Uma Shamhok dem gi jingi teli armut gi yo wan rai gi jingi teli hapo ka chino nang ba yo penyui saka perthai yo penyui ji khon yo constituency ba ithram gi jingi teli yo wan rai gi jing job mamun da ko snyau rit da ko snyau khen snyau bau yin bini yo boi gi jingi teli pi bai ba snyau bai sendu di ni yo pi post snyau ba sendu di ni yo pi post pai ide teli nei bentai yang pigi pai ba nei bentai yang machnong kathau iar mudi ma mundha ronga Uma Shamhok karot weni gejing teli ukre lani baru ukre citami one right gejing job yang ke parti PDF hagan constituency hubule sibun mamun ya gejing sebun pada gejing yari de jing mud ijing perkhat yang pi nei benta di pai ba kumaya yang i cerai constituency lekhasan senam kat wagam teh ni por ngaye nyo nei benta yang pi pai ba nei benta ga roy kapar pai ba ngaju ong ini kentin lada manu puna cari mesile emisi bot lada manu wahe chnong le man emisi bot lada manu malik le emisi bot lada manu kadom mani le emisi bot kat wagam teh pi gam gi khen gi dio harusnya urit mesin pi mana am kita gi high level o penting gi pi harusnya khen mesin pi neba aga election to ready thau kilo handai ni nya tli kamu uma pi ga tni wa hoknam ne dadap lepsia artli gi bertho dadap hoknam kan udah gi khen man dadap sia kispa tli le puda hoknam pai ba ngasnya udio mesin yang ngajak wakwa kusnya pi ni por hajus khet kani gajing yalang ungamut uman kani gajing yalang uman ne hini to uman ni ga hini diok biyu ithau kan roi kan ram ithau kian depan bor dan balang presbyterian uman ni kani gajing yalang hai tai hajan yung ma garmen hitai hanra yusnyau si wong wa kinong yalang chnam biang i cha gi ri ngau uman ni kani meeting hai tai ong gi hak pan mit ke permission ngaju sia ruboy permission gat tulisan paus nam tama yenyele election ini juk kerchan uma kermen susngi ne du snam khande babra juk sia re kata ka anyang chnong yang i go boy pan permission how em gijing yelang cikat tu nang akan ni ganti usnyao go em kata ka boy pan permission mandawan ke parti BJP akan ni chnong go yang i Kiperlok kuman Kristen sitai po presbyterian ngan step nak oi ki payam step man go wida mandaman yesen bi di thau bile ha po par permission lali yak pro payam step man go wila apa permission ke BJP kiong gijan be ki ngani tai man gejing duk nong diong ngana henrim to yang i kan te nganin be de pon ki perlok ko pon nga na po presbyterian ni tai ong siawur ai sa be mi hitau dam mi ukur chan le hakan ni kiti ukur chan yeme nei benta yo patai me sana ben ni hakan ni po takaro kam tayong i ki perlok yo mayang yung hoos ta iman girit kirya iman gi khen tang lo de khen ni le em mi gabor ka sarkar le ga gaju ka hok ni le election ni le ga gaju ka hok uthap bod ni le dai ga gaju ka hok takaro kam tay ni por pa ba mau mani go tensar kamu jo ngayen nyele anai benta uduk usuk nei benta ikon suek ikon rangli lan am hau job am meli rangau pai ba oi pi ya ketu gi udar ruspa ya ketu gi mahajan enak gi gak tu le hoi yo pen kui ya gi ni uduk wan tenang yo kat kerdan gi wa kita gi mahajan kata lo kajing kular yang ngai pi pai ba
Dan bi nga kan igalat. Chukri ho kan ibda yang phi kipai ba. Bat manule ubru WMP. Hailu kami PM kami nga. Sikat day. Bat ong hang ni. Bat ban penbena hang ni. Ya Shem Hok Garrett ubalong candidate bat undang job hakane ka election arjar arpulai nang ni na po Raliang constituency. Pagba abayit ngatharai kini kejingwan lang jongpi mendakasngi kamdei tang bensiwan banya petkai kata ka parti ka balong kumno utau minister ubalong kumno utau Shem Hok ubalong kumno hanlai kejingwan ka jongpi kadon kadau ba dai nam dai na kadon kadau ladak lamdon kadau kan itu bingsi ong gawe gentin katai katadam kan numbi kumtai ladak amdon kading. There is no smoke without a fire among you. But kini kisla kinum kawe lem dabe kalier kadon kadau ba kasnong nong ba bat kathat Raliang constituency kalakwa iya ka jingkala banyo no da uway unong mikmat to nam to pa ba kata kadai kai kabasukumen ban ngai i ya kadur kabapu sam ke jongpi atharai baro kitu ginong keren giblawan nagisnong kibaper banyo dan dekat lambat ngi bat kiblai gijingkren bat pusno balong kumno kumbakan wal rang ba mane wong kumno wong bang idang sumut banwan bansuan pet CID wan pet ya kan kejalang long kumno don breu kando bangin sungutu ladangin kersan ngim kersan ya Uma Shem Hok. Dai nung dai nama kun mata ka jingkran ngalayo slow. Henry dalawan banyu ikat kat kini kipat ba kibawan. Menta ka singi. Kanlong ka kubor kabanra ya ka jingkar bang pat. Nakabenta ka election arajar arpulai. Tangbatang gawai ngakwa ban itu ipi. Kun ka party kabayang ha ka nongrem banyada ya ka ribat ka jaj ban ka bayang kijongi. Ngimju compromise nakabenta ka isu kijongi. Udok usuk hukum siliang usam siliang udai badaringkat bat ke parti ke bayi kejongi ngim cukwa banlek siliang hadu mentangi don nak sarkar ngalong minister jong garap karyang ngalong minister jong ka sports piju asngau bakin gentho pang ke parti PDF umpat don ye Henry kini ke parti pat ke bailam yangi kata ka dei ke NPP baro ki ong mentah kini ke parti ke badan ki high level piju aswa badan high level lepo ke parti PDF ke high level kan itu ifi ke dalam tangga po ke NPP pigwa banjit nang mikmat dak itu bah liwat support sekretariat pihak lain support sekretariat ngatrai pigwa nang mikmat bapini kendu hakanu kendu kopor bapidon kam uban don dekat batpi men menyong uban don dekat batpi mensingi mensai kenang baki kam kijam kinyo ban pentelud lani kikam kijam kin pau habasai besit banwan ra ya katakan development ngini trailang ringkat kumbang akwa banong ipi katno ngalawan ra ya kat different katno ngalawan ra ya change ngani itu ipi ya constituency jonga da bangawan ra ya ki development ki boper bat kani ke constituency jong pilu ngini trailang ngini pelilang kala lunti kenang bandang tay na po sekretariat ngin bentuk nang tay yaki development syakani ke konstituensi ke bayi ke jongpi amsu bansuri lani bansuan tang ke election nakwa banbu ya ke assurance Shem Hok tresitom bat ngangit scam bakum mangayoi ya ke mensiam ke besyirgam jong ini kipat ba kimewan lang ngatharai ngimdon jeng bangin poi syakatong hau arjar apulai kapor kamit ngampwa syubanang simi kapor Henry tangkawai ngabu kejing gerbat nadu ke donut ke jonga ai kejing gersha ke parti jongi yang itu ipi ke bayang scam halor ke nongrem ban ai kejing syakri ke bakhud bat ke basyai syakip pai ba nong chong sno
Ibarat